ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye bifurize gukomeza kugira intangiriro nziza z'icyumweru cyanyuma gisoza ukwezi kwa munani. Ni umwanya tugiye kuganira ku makuru y'imikino atandukanye avugwa mu Rwanda cyangwa se yavuzwe muri weekend ishize. Ikipe ya APR FC yatangije inkuru ya weekend kuko yatsindaga ikipe ya Azam FC mu gihugu cya Tanzania ibitego bibiri byose ku busa, ikayisezera mu mikino ya Champions League, CAF Champions League ku mugabane wa Afrika. Ni ibitego byatsinzwe na Ruboneka Jean Bosco ku minota 45 kuri passe ya Claude kapiteni. Igitego cya kabiri cyaje kujyamo mu gice cya kabiri ku minota 62 gitsinzwe na Gilbert Mugisha aka Barafinda. Babasezereye ikipe y'igihugu ya Azam FC yabatsinze mu mukino ubanza mu cyumweru cyashize igitego kimwe ku busa kuri penalty. Ikipe ikaba isezerewe yo mu gihugu cya Tanzania. APR FC ikaba izahura n'ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri, banahuye n'umwaka ushize mu mikino ya Champions League. Naho ikipe ya Police Football Club yazaga kuba itsindwa kuri Kigali Pele Stadium ku saa 9 ku munsi wo ku cyumweru, itsindwa ibitego bibiri kuri kimwe n'ikipe ya CS Constantine yo mu gihugu cya Algeria. Iyi kipe ikaba isezerewe ku giteranyo cy'ibitego 4-1, ikaba ariyo yari yabanje igitego mu gice cya mbere hakiri kare cyane, igitego cya rutahizamu bakuye mu kipe ya Bugesera Ani Elja, ariko igice cya mbere kiri kurangira baza gutsindwa igitego bajya kuruka ari 1-1. Mu gice cya kabiri babongera igitego cya kabiri, ikipe ikahita isezererwa, urugendo rwayo ikaba irusoreje ngaha mu mikino ya CAF Confederation Cup. Kwigarukiye muri Rwanda Premier League yakomezaga ku munsi wayo wa kabiri, watangiye ku munsi wo kwa gatanu. Ikipe ya Gasogi United ibona andi manota 3 ikuzuza amanota 6, yatsindaga ikipe ya Marine FC igitego kimwe ku busa nyuma yo gutsinda ikipe ya Mukura FC mu gihe ikayitsindira iwabo ihuye. Naho ikipe ya Rayon Sport ikaba yaranganyije 2-2 n'umukino ubanza mbibise karanganyije igitego kimwe kuri kimwe, inganya ikaba yaranganyije n'Amagazu ndetse na Marine, ikaba imaze kuba igira amanota 2 gusa itarabona amanota 3 mu mikino 2 imaze kuba ikina. Ikipe ya Mukura Victory Sport ikaba nayo yaranganyije n'ikipe ya Etincelle ubusa ku busa. Naho ikipe ya Rutsiro iza kuba itsinda igitego kimwe ku busa ikinda ikipe ya Vision itarabona inota nayo. Ikipe ya Muhazi United iza kunganya ubusa ku busa n'ikipe ya Gorilla FC. Naho ikipe ya APR FC yari gukina n'ikipe ya Bugesera, umukino warasubitswe. Ikipe ya Kigali yari gukina n'ikipe ya Musanze, iri buze gukina n'ikipe ya Musanze. Naho ikipe ya Police FC nayo yari gukina n'ikipe ya Kivu Sport, umukino baza kusubika. Ikipe ya Kigali iraza gukina na Musanze kuri uyu munsi, aho bari buze kuba bakinira kuri Kigali Pele Stadium. Bari gukina ku munsi w'ejo ariko umukino urimurwa kubera ko umukino wabo urimurwa kubera ko hari kubera umukino wa Police wa mpuzamahanga wakina ikipe ya Constantine, ukaba uri buze kuba isaa 9 z'amanywa. Ikipe ya Kigali reba ko yabona amanota 3 ya mbere ku mukino ubanza batsinzwe n'ikipe ya Kivu Sport. Naho imikino yaberaga mu Rwanda ya basketball yo gushakisha pre-qualifiers y'imikino ya World Cup ya basketball mu bagore izabera mu gihugu cy'Ubudage. Ikipe ya Hongria niyo yaje kubona itike muri weekend, itsinze ikipe y'igihugu ya Senegal yasezereye u Rwanda muri kimwe cya kabiri. Ikipe ikaba yakomeje, ikaba izajya gukina imikino ya qualifiers ya nyuma kureba ko yabona itike izayijyana mu gihugu cy'Ubudage mu mikino y'igikombe cy'isi. Aba ni abakinnyi 5 beza batowe na FIBA mu mikino yaberaga mu matsinda 2 yarari mu Rwanda agizwe n'amakipe 8. Umukinnyi wa mbere bamwita wo muri Hongria bamwita Village Kisi, undi bamwita Ndiome Kane, n'umukinnyi w'umunyasenegal batsindiye kuri finali. Undi munyahongria bamwita Reke Rerika, akaba ari umunyahongria. Undi mukinnyi akaba ari umwongereza akamwita Holly Winterburn, akaba ari umwongereza, ndetse n'umunyarwandakazi bamwita Bera Murekatete ukina no mu gihugu cya Amerika, akaba ari umwe mu basenta beza bari muri iri rushanwa. Abakara abakinnyi 5 beza 5 majeri yatoranyijwe n'ikipe ya FIBA. Naho Ferwafa ikaba ikomeje kuzenguruka ahantu hatandukanye igenda itoranya abakinnyi b'abakobwa bakiri bato bakina
football cyangwa se umupira w'amaguru abatarengeje imyaka 13 ndetse n'abatarengeje imyaka 15 muri gahunda ya FIFA Forward Campaign. Akaba ariyo gahunda barimo yo gutoranya abakinnyi bakiri batoya kugira ngo babe batozwa umupira w'amaguru hakiri kare, bazabashe kuboneka abakinnyi beza bazakina umupira w'amaguru mu minsi imbere mu giciro cy'abagore. Naho ikipe ya APR cyangwa se ikipe ya APR Basketball Club ikaba yaje kuba isezerera umutoza wabo witwa Masterake, bakaba bamuruhukije, bakaba baze kuba bashiraho umutoza mushya bamwita James Maya, akaba ari umutoza mushya w'ikipe ya APR FC mbere yuko binjira mu mikino ya playoff. Uyu mutoza akaba yaratoza ikipe y'igihugu ya Venezuela ndetse akaba yaragiye anatoza n'amakoleje atandukanye muri NBA G League, akaba yaragiye atoza, akaba ari umutoza mushya ugiye gutoza izi playoff zigiye kuba ziba mu minsi iri imbere mu makipe ane azatoranya mu ikipe ya mbere izatwara igikombe ikazajya no mu mikino ya qualifiers ya BAL cyangwa se bare izagenda iba umwaka utaha. Nawe FRVB ikaba yaramaze gushira amatariki ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10, akaba aribwo bazatangira sezo yabo y'imikino ya volleyball nshya. Naho indi nkuru itangaje ni umugore wo mu gihugu, umumama w'umubikira wo mu gihugu cya Tanzania wari uri muri marato yari kuba muri iyi weekend, nawe akaba yaragiye muri marato yiyambariye ikanzu y'ababikira ndetse kumwe ababikira bambaye, akaba ariko yari yambaye aza gukora marato, bari gukora ibirometero 21 yari iri kuba mu gihugu cya Tanzania. Mwakoze kujya kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana abana namwe mukoze kugira intangiriro nziza za weekend. Shalom shalom.